Where are you going? Uy, Manila. Ha? Ito may. Yeah, wait. Oh, come here, come here. You ride. We will go something. We'll go to restaurant. Uy. Yan na lang ni ha. Oo. Bay ka naman. Kuan ha kun. Ha? Restaurant? Oh, rin yung restaurant. Eating. Naliting. Sige. Ay. Si Maron. Oo. Uy, udok at may. I told you we will just eat, not for barber shop. Not including. Before you eat, you pray first, ha? How about you? Don't worry, I have already. Okay, you eat so much more. You are eating? I will eating also. Full tank. Full tank, pero Ay naman paghirit. ano? Hirit. Ay anak. Congratulations. Mosay ka muna ni pictorial. Ha? Baga man nabudlot dito ni Simod. Ha? Kaya ito naka 5 point o diri. Naka point. Naka point. Point 9. Kulang timbang. Good morning, good morning, good morning. Today is March 14. Amo na. March 14, 2023. 14. Amo na. 14. 2024, 14. Time check, anong oras na? 6:30. Oy, pagban nala ha. Pagban. May da ka man kuan, ada man na yung headset ha. Okay. Thank you. Oy, thank you niyo mga pabati ha, niyo congratulations ha, ni Pictorial Kakulop. Ngano sa pa? Oy, binabati nato no, happy birthday. Ngayon kan Nanay Puyin. Oh, Lula Basyang. Happy birthday mo Nanay Puyin. 82 second dadad. Oh, okay. Malibot naman kita, ma-orbit with the spaceship. Diri ako't ma-orbitan ni spaceship la. Welcome to my vlog. Okay la. Hi. Hi. No problem. Diri kuno kun diri okay man lagi hap. May da kasi iba na diri pagpapa-vlog. Iba pa naman yan mga kabataan ano. Hi, pero siman na ba natin kaya siman. Oo. Sir pa man dere man ay hapon baga. Dere okay dito. Oo. May da kagyapanak na. Oh, actually, ang gabi-gabi na uli kami sa dito sa ako. Okay, Roman ano amo tun di. Tapos every morning na balik na takari kasi trabaho tapos. Kung banda na din ba? Adjust na lang kami sa oras. Hindi ka laro mamay rin pagkuhan kay. Siyempre, ito mo anak. Di rin yung nakukuha na di ka laro nagbabantay. Dali tamo ito nga we need to respect. Respect. Para yung mahimo, adjust na lang. Oo. Dali shoutout kita sa atong mga yaya, pastilan. Ay, may naman gyap dito bantay. So, baga diri gadak na nauli lang ko kita akong panigurado dito na kita anak gyap. Yung laro mamay pagbantay ito. Birni mo anak ano. Tapos dito mo anak intalon. Pastilan. Pero Saludo. kailangan gyap ko mag-inom. Pero gyap para medicine. Wala. Kailangan ko talaga magtrabaho. Oo. Napabor man gyap ta kagaron. So, adjust kami oras. Shout out sa iyo. Shout out. Ano ka na grade? Grade 10. Graduate na. Okay lang maupod ka vlog. Ha? Welcome to my vlog. Yun yung mga aran. Hi Pichi. Shout out kan Pichi. Nice feeling maupay. Damong balon. May dani yung ano, GS ano? Para ito, pagkabayaran. Para sa Oo. daera. May dani yung GS? Alright pa, pero may dato niyo. Wow. GS from Logadong. Good morning to, welcome to my live. Kumusta Idoy? Okay daw. Okay lang upod ka vlog? Welcome to my vlog. Okay lang? Okay, ang ngaran? Jason. Gerson.
Oh, Gerson, shoutout kita kan Gerson, labi ng mga taga ACLC. College na. Opo. Uy, ano yung course? Practical nursing. Uy, ano practical nursing? Iba to niya nursing? Yes po. With nursing kasi is licensed here. Oo. With practical nursing is parang assistant here nurse. Ganun. Okay, pero 4 years ito. No, 2 years lang po. 2 years. So madali ka makatrabaho dayon. Opo. Malulupigan mo hira. Ay, Oo, okay, pwede ka ito mag-abroad, di ba? opo. Pagka human po ang assessment, Oo. ganun. Oo. Shoutout ka na. Uy! Wala. Dali. Oo. Shoutout kita ka na Abigail. Ate Abigail. Oo, ay lang, makasakay ka gapit spaceship, ma-orbit gap kita din na tanawan. Followers ngayon yung tatay. Opo. Gino, salamat ha. Opo, thank you. Thank you. Salamat. Ako lang yung baga liyaw-liyaw, gihapon, itiba. Okay lang po ito kayo. At least, it mo na lang na kaya mo nag-enjoy. Oo. Nag-enjoy yan oh. Oo. Pagod vibes lang ba? Pag-attract lang itong positive energy. Ayaw lang kita itong positive na diri mo ba? Din, yes, ibang kuan, ibang mga para sa akin na makakuan niya pa ako sa mga vlog or sa mga vlog. Happy lagi ako. Ano ka? Oh, oy. Tingnan. Oh, ano ka? Ano ka? Good morning, Edoy. Good morning. Oy, pare. Good morning, Edoy. Ano ka na grade? 7. Grade 7 taga din ka. Tolosa. Oh, Tulusa. Oh. Yung mo ni ate? Oh, ito doon mo kamo kanina. Taga Tolosa din para. O, taga Tulusa gyapad to. Diyan sa tingin mo ate. Welcome to my vlog. Okay lang ma-vlog ka? Ha? Ha? Hindi ka nag-vlog pero welcome to my vlog. Okay lang maupod ka akong vlog. Mga arangan to? Shot? Sean? Oy, Sean. Shoutout yan Sean, taga Tulusa. Mas mau pwede ni pag-eskwela tanawan ano? Ha? Damot ka damot ka rin doon. Nahuli ka da yung pagkakataon sa klase. Oh, pero pag ato ka plaza na sa rin naman. Lakad to ka plaza. Mausit ang plaza no? Malis ko damot tawa no? Pero may ano, kulog. Kung ato ka mo, hindi nagtao. May da uyab. Okay. May da crash. Okay na. Ha? Damot yung crash. Maray pa rin. Oray pa, okay, grade 7 pala, tunyo. Bata pa. Masama yung sila maupila. Ano? Tapos lang. Makatapos la. O ba? Bay, magpapadi ka. Hindi. O, dire. Ayan. Oo. Uy, shoutout kita. Hay ka na work na ngayon. Ha? Hay ka na work. A pure gold. Oh, pure gold Tacloban. Roving ako. Oh, roofing. Oh. Pati tanawan ka po. Oh, ikaw, kuhan marketing. Ano tawag ito? Oh, dito ako. Auditor? Wow. Nagpipinari ko yung madam. Mari-mari kong empleyado. Mari ko. Clean it. Okay. How's your day? Looks good. That's good. I hope it's okay. Hindi charged. Saan nalibot ka ngayon? Bukos nga mga pure gold din niya ako. Depende na. Mari pa ulit na ba ka-store? Dapat na ka na. Okay. May dala niyo service. Mari ko na ako commute na. Commute. Dora-dora. Oy. Pabura-bura. Exciting eh. Exciting eh ito mo. Dura. Nito ko na-explore ako. Lagi. The Explorer ka ngayon ini. Ito ka ngayon it pure gold din ni. Din. Dini haton. Tacloban. 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 Uy, damo lagi pa na. Kumayap. Oh. Ay, speaking of pure gold, sorry lang ngayon. O dahil sa bagay, may da kasi mga iba nagbibiling. Na. Kon, di ba nag-vlog man ako.
Apa kaya ni Ray, kumusta ko no? May dako pure gold dida tanawan. Wala man nim ko nag-vlog, wala ko magkuno susulod gyud to era. Ha? Wala bak makag video ba sulod like pag grocery. Oh, bawal man ito. Nga kay bawal man. Bawal na. Actually pinagbawalan ako. Oo. During din niyan opening kuan tanawan din ni may GNF. An opening, although nagsarit na kang guard, nagsarit na kang mga kwantida, ada na ko okay hira, pero ang management anakat ko nakasakop yung pagawas ako. Where are you going? Uy, Manila. Ha? Ito ba eh? Yeah, wait. Oh, come here. You ride. We will go something. We'll go to restaurant. Uy, Yan na lang ni ha. Oo. Bye ka naman. Kuan ha kun. Ha? Restaurant? Oh, rin yung restaurant. Meeting. Naliting. Sige. Ay. We will eat. Ako na kaya ginugutom ako. Sige. Okay. Listen, I am hungry din. You're hungry? I am hungry. Where did you go? Ha? Where did you go? Ano? Yun ang ayaw ng puntay ba? Parang ganun puntay. Where have you been? Kasaday, barangay, exit ko sa Kanungan. Then why did you go? Ayun, Ha? Pantanahol. Because of the spark plug? Yes. Cannot starter. Got started. That is why That's why I have been meeting my you go away. gome for Tim Aron. Oh. Uy, look at my I told you we will just eat, not for barber shop. include. Together, ano? Not including. Ano ba ito naman? Lulugi negosyo. Come, you have money ha? Come here. You have new shoes. Who bought you? But just, oh. It's a new shoes ha? Sira na oh. Sira. Look at my shoes oh. Oy. Before you eat, you pray first ha? How about you? Don't worry, I have already. Okay, you eat so much more. You are dating? I will eating also. Okay. Upo ng prito. Yadi. 70. Dalawang 60. Hello, good. Thank you so much, Nay. Ato pa dati Fernando mo pipat ka tukob. Ha? Banana? Okay. No request. Banana? Nagpera ko na di. 5 pesos only. Pagkusog. Full tank. Full tank pero Ay naman paghirit. ano? Oh, hirit. Paano ba tawag? Yung gupit ba mapa? Okay, you pamper yourself. Yeah. Okay. I'm not you are not giving that ano? Yung mapan. Naman nasa rin pa ako nga na mahit. No more already. I have only 100 today. Yan. That's why we eat. Oh. We eat. Okay na. We eat. We pay their 70 pesos only. Plus our potassium carborate, the saging, banana. 10. 80. Oo. And then I have 20 pesos for myself. Oh, okay na. Okay? Okay. That is why not always every day is happy. Sometimes we are sad. Yung Martes yan, dito pa ito. Wala ka dito. Okay.